Zlatokosa i 3 medvjeda. Bila jednom u velikoj šumi pored sela kućica u kojoj je živjela porodica Medić. U stvari, nisu oni bili baš pravi medvjedići, jer je tata medvjed bio veliki i krupan, mama medvjedica nešto malo manja, a samo je njihov sin bio u pravom smislu riječi Meda. Naravno da su im se i kreveti gdje su spavali razlikovali. Medvjed Brundo imao je dugačak i širok krevet u kome je mogao fino da se razbaškari. Medvjedica Mica imala je ni mali ni veliki krevetić sa lijepim roze baldahinom, dok je Meda Čeda imao lijep krevetić od trešnjenog drveta, koji su po porudžbini medvjeda Brunda napravila njegova 2 dobra prijatelja Dabra. Pored kamina, gdje se porodica svako veče okupljala, nalazila se velika izrezbarena stolica za glavu porodice, lijepa foteljica od plavog pliša za mamu i stoličica za Medu Čedu. Čak su i u kuhinji na stolu stajale 3 činije od keramike, različite veličine. Jedna za tatu, druga za mamu, tako je, i treća za sina malog Medu Čedu. Medvjed Brundo je svima u okolini ulivao strahopoštovanje. I kud god bi prolazio, svi su ga pozdravljali skidajući sa glave šešir, tako je, skidajući sa glave šešir. Njemu je to prijalo, pa je ljubazno otpozdravljao. Medvjedica Mica je imala mnogo prijateljica koje je posjećivala svakog popodneva i sa njima je rado razmjenjivala recepte za mermelade i slatko, za torte i kolače, tako je. Ali Meda Čeda nije imao mnogo prijatelja, pomalo zbog toga što je bio uobražen i stalno je htio da bude po njegovom, kad god se igrao ili razgovarao, a pomalo i zato što su ga svi smatrali za svađalicu koja stalno zapodijeva kavgu. U njihovoj blizini stanovala je plavokosa djevojčica koja je imala istu narav kao i Meda Čeda, a uz to je još bila i arogantna i nadmena. Mada ju je Meda Čeda više puta pozvao da dođe u njegovu kuću da se igraju, ona poziv nikad nije prihvatila. Tog dana medvjedica Mica spremila je izvrstan puding po novom receptu, sa ribizlama i bobicama istucanim u avanu. Avan je posuda, koji su njene prijateljice silno ishvalile. Kada se oni ovo didu? Treba da se ohladi da bi bio dobar. Moramo da sačekamo bar 1 sat. Zašto za to vrijeme ne odemo da vidimo novorođenog Dabrića? Njegova mama će se obradovati posjeti, reče medvjedica Mica. Medvjed Brundo i Meda, kako se zvao Meda? Mali Meda, kako se zvao? Kako se zvao Meda? Medo Čedo, Marina. Medvjed Brundo i Meda Čeda bi najradije odmah pojeli puding, onako vruć, ali im se dopala ideja da idu da vide malog Dabrića. Obavezno moramo da se pokažemo u najboljem svjetlu, svečano obučeni, mada nećemo da se zadržavamo. Sigurno imaju mnogo posla i gužve u kući ovih dana, pa je bolje da posjeta bude
Ne dugačka, nego Kratka. kratka, tako je. Posjeta da bude kratka. I tako su krenuli putem ka obali rijeke. Nešto kasnije, berući, šta je berala djevojčica? Berući, šta se bere? Djevojčica bere? Cvijeće, tako. Nešto kasnije, berući cvijeće, Zlatokosa, nadmena djevojčica, stigla je do kuće porodice. Kako se preziva porodica? Vuksanović. Vuksanović. Porodica Medvjeda. Kako se preziva? Medić, tako je. Znači nešto kasnije, berući cvijeće, Zlatokosa, nadmena djevojčica, stigla je do kuće porodice Medić. Kako ružnu kuću imaju Medići, reče u sebi djevojčica spuštajući se nizbrdo. Hoću da pogledam kakva je unutra. Sigurno nije lijepa kao moja, ali baš me zanima gdje živi Meda Čeda. Tišina. Ništa se ne čuje. Da li je moguće da niko ne čuje da kucam? Nestrpljivo progunđa djevojčica. Ima li koga? Upita Zlatokosa provirujući s praga. Onda uđe u praznu kuću i stade znatiželjno da se vrzma po kuhinji. Pa to je puding! Uzviknu kada je prstićem okusila slatkiš koji je medvjedica Mica ostavila da se hladi. Nije loš, prokomentarisala je gostivši se iz Meda Čedine činije. Ubrzo je na umazanom stolu ostala prazna činija. Punog stomaka Zlatokosa je nastavila ekspediciju kroz kuću. Da vidimo, ovo mora da je stolica tate Medića, a ovo stolica njegove žene, a ovo je sigurno stoličica baš mog prijatelja Mede Čede. Baš ću da je probam. Djevojčica se svom snagom sruči na stolicu koja nije bila spremna za takav prepad. I odmah se... Šta se desilo sa stolicom? Slomila se. Tako je, i odmah se slomi. Zlatokosa je tresnula o pod, a onda, ne uzbuđujući se previše zbog džumbusa koji je napravila, odluči da se popne na sprat. U spavaćoj sobi je odmah po veličini prepoznala Meda Čedin krevetić. Prilično je udoban, reče smještajući se na krevet. Nije baš kao moj, ali nije loš. Zijevanje je prekinulo njeno razmišljanje. Baš bih mogla malo da se opružim, čisto malo da ga isprobam. Uskoro je Zlatokosa dubokim snom spavala u Meda Čedinom krevecu. Za to vrijeme se porodica Medić vraćala kući. Kako je sićušan mali Dabrić, rekao je Meda Čeda mami. Jesam li ja bio tako mali kad sam se rodio? Nešto malo veći, ali samo malo, odgovor je stigao praćen milovanjem. Meda Brundo je prvi primijetio poluotvorena vrata. Hajde da požurimo, izgleda da nam je neko ušao u kuću. Da li od gladi ili vođen nekakvim predosjećajem, tek tata Medvjed je krenuo pravo u kuhinju. Eto, znao sam, neko je pojeo naš puding. Neko je skakao po mojoj fotelji, gunđala je mama medvjedica Mica. A neko je polomio moju stolicu, kroz plač povika Meda Čeda. Gdje je krivac za tolike nevaljalštine?
Svi su se popeli na sprat i u čudu prišli Meda Čedinom krevetiću. Djevojčica je spavala snom pravednika. Meda Čeda joj je dodirnuo stopalo. Ko ste vi? Gdje sam to ja? Povika djevojčica iznenada se probudivši. Kada ugleda prijeteća lica vlasnika kuće, kako se nadnose nad nju, uplaši se i navuče preko glave pokrivač kao da se sakriva. A onda iskoči iz kreveta i sjuri se niz stepenice. Bježi, tutanj iz te kuće u kojoj ne može na miru ni da se naspava, govorila je u sebi jureći kao bez glave. I već je zaboravila na sve nevolje koje je prouzrokovala svojim nevaspitanjem. S kućnog praga Meda Čeda je za to vrijeme mahao šapom i vikao: nemoj da bježiš, vrati se, opraštam ti, dođi da se igramo. I baš se tako i završilo. Zlatokosa, nadmena i nevaspitana djevojčica od tog dana je postala bolja. Isprijateljila se s Meda Čedom, pa mu je često odlazila u posjetu i više puta ga pozivala u svoju kuću. Od tada su postali nerazdvojni drugari. Zlatokosa se još izvinula tati Brundu i mami Mici, nakon čega su je svi i Medi Čedi, što mu je spavalo u krevetiću, poslije čega slomila stolicu i poslije toga oni su je naravno oprostili i dali puding. I dali su joj puding, jeste, i poslije toga su oni svi zavoljeli Zlatokosu. A Zlatokosa je onda prestala da bude nevaspitana, nego je postala dobra djevojčica.